Ya Chief Minister Hakapur Khat Arduna di nakaliang jongi ringkat bagi perlok garu ki belayawan lang kapaningkong kalong ba ni peni bet hakaliang jong pesorkar ya kajing kabangi kinong hikai ad hoc ni laya kendo da ki pau snem bat ni peni ru ba kum kinong hikai ad hoc nyenom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut klam kanu ke extra allowance dihadian kajing yatai kepala bun ya keren ru syapang kate ke demand ke jongi kebalong ke deficit system landi ke deficit pattern te ondang ya keren ya kate nakaliang ke sarkar kalau ong ba ladangi ni bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata kajing bei pisa kanlong ke babun bahaya ke state government ti hadin bang ya keren ya perkat bah kanu ke bah kanu ke basniu te nakaliang ke sarkar kilaong ba tong nya perkat no dakawai kalat kalenti like no nakani ka demand tong nya klet no ladangila no ban solve ya kani kajing kajong pi ti hadin mengalaya batai sani bha nilai keren kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba nginyo no ya ka basic pay kabamut yakani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanomlong kaju wahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo la kajong ka basic pay kaba arpat nginyo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem kabalong bakan yarap yang ngi kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabangilaya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo pra person na ka government jong ka basic but pra person kemutkin contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jong ki bagi khot bet ka CPF account but ka bakadu kabangila ya bet kalong nakabenta kani ka Detcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG tiha kabagi day bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai nila ya menjur ba nyin ong ba nyin contribute nakabenta kani ka retirement let's say nakabenta kani ka contribution katnung nyin contribute nyin siya penbek bat ka education department hakini kita yo isi kibanwan to namar ba ka government kala shim ya karai ban penhap yang ni hakani ka baki ong kata ka new pay structure kamut ka bampat judon hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong aipor yang ni lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nak benta ka basic nak benta ka DA nak benta ka ngilak benong ka CPF katnu ngin yakheng te aipor ngi lai benai bat ngin shim yakarai katnu ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katnu pin yo ya katulop nangta ya katulop ka patmai pat ka sarkar bat ka jing menjur lang jong ki dekhot ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year senam patmai kamut nadu ka shtarik ka jong April hajar pun riu ki nohikai school ad hoc kin yo no ya katulop ka patmai to kani ka jing yo ya katulop kan kentup ya ki nohikai nadu ki pre primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta kinong hikai science teacher nangta kinong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school mid kapamut menta kani ka jing penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya baro ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang sim kelum ya ka jing ken menta ngin poi jan kumba shipo haja shmikai de hadian bangila pensngau ya kani syaki parlok nong hikai gijongi nya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong pat hapo tura tidak kawai ka jingmut kasi isi kalau ong namarba
hoi nyemyo ya katei ka sispa persen ka bangi dawa hendra ni snow ba nyo persen na ka jing dawa ka jong ni layo nyo persen na ka jing dawa ka jong ni layo te nakaliang ka si isi na baro artli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya ka jing ki te hadian nang ta nilawan ra ru ya kani garai ya kani ka jing ya keren bat ka sarkar hakmat jong kinohikai hagaru bat hang ni hasillo de baro kinohikai hiru dakawai ka jing mut kiru kilarai bangin penkut no ya kani ka jing ki ka jong ni mentah hi kasni